Musi vhulwadze ha COVID-19 vhu tshi khou ralo bvela phanḓa na u phadalala, vha feme ya SAPPI vho ṱangana na muvhuso vho ṱangana u thusana kha nndwa ya u lwa na u phadalala ha vhulwadze uvho. Vha SAPPI vho lambedza nga sanitizer dza dzilithara dza zwigidi zwa 10 kana 10,000 liters, dzi face mask dza zwigidi zwa 20 khathihi na mabogisi a zwigidi zwa 10 ya bammbiri dza u printela khadzo tshikolo tshiṅwe na tshiṅwe. Initiative today, we were handing over resources to 300 schools in our neighborhood communities in Mpumalanga in conjunction with government so that quality education can resume while the prevention of the spread of COVID-19 in schools is curbed, speaks directly to our support for these two SDGs, where we can help provide quality education delivered in safe surroundings for community members in partnership with government. Vhamashu wa pfunzo dza fhasi vho ṱanganedza mpho idzo. Obligation to open schools and live side by side with COVID-19. But for us to successfully do that, we know also as a sector that we had to strengthen our non-pharmaceutical as the advice of health. Vhege ino zwi khou fhedza ṅwaha musi haelo ḽa u thoma ḽo ṋekedzwa muthu. U swikela zwino ndi mihaelo ya miḽioni dza 42 yo no ṋekedzwaho vhathu. As of yesterday, almost 17 million adult South Africans from the age of 18 and older have been fully vaccinated, and this translates to 42% of the target population of 39 million in our country. But the next wave to hit us will be around the winter season. Mufarisa presidennde Vho-David Mabuza vhari ndi zwa ndeme sa lushaka u lwa na u phadalala ha vhulwadze uvho ha COVID-19. We have to rebuild our economy. We have to create employment opportunities and ensure that livelihoods are improved and sustained. We have to ensure that corporate players like SAPPI continues to expand local investment, access to skills development opportunities. Vho-Mabuza vho dalela senthara ya u pfumbudza zwikili khathihi na rengi ya dzithekhisi ya Mbombela u ṱuṱuwedza vhareili vha dzithekhisi na vhaṋamedzwa uri vha hayelwe.